KSA Harahat Regional Committee hin pen ingdeng hini inter school quiz competition kacepate ponjapan kacesi gamai kedeng pon Kardom pininili LK News thanji bang phisa mi monjumi teron pi non birtang ton penarju ponik tha KARBI ANGLONG along ri dokmuka long kamteron odoteram holalong non ke bangji phai konia chekloni phai cricket hamarni ingdeng hini inter school quiz competition ke pad ponje afan pura dokmuka forest IBS hemalong arsek jit pen maikang nipon anparta nong etame patik pon ke ching sia nong elake tangka sori troxy lapen trophy anparta hinia nong etangka sori phol lapen ke thoma nong etangka sori ke thom posi perang ke anu nong pachini don tangte angton ven kachini japan pura Harahat Regional Committee kong chunang boto terang hin penle arjulona dokmuka pen rupa mansi loti ki minus KARBI ANGLONG cricket form ningkan suri ini da ingkoi resi abang so arni litu KARBI lo Charlie asong Harahat Regional Committee pen patir pi ponsi karlitan longkam teron memorial auditorium horolong second inter school quiz competition ke pado ponje phan litu arni horpon lo lapeli litu social media pen chenglo Facebook along kaduk awin tamin itu nabang so a competition of tha hop teklo yang perang tamin itu rat kaduk awin phanda pachini lo la pachini jan pen apis tame itu along nonama khuming koira hini score ansi nonama ke amena ke thap chorla lasi he si itu KARBI lo Charlie asong Harahat Regional Committee pen kachuni rikang tu bang alalo lapuan Harahat Regional Committee diltum andar lo long haroi sida sose school lo kok pen api sitame la anang bong katame non pini yang bong nile tum long khuming koira hini school amena nang le chot nang tum nang hungile high school along to pinia ke siksa lo kok ma mate halata student tong labang so a competition nang chepati dun ni phan ani gang ni ma mate karjulong le ma musle tum kadukawe la arada phastami kachini gang tum athenon penangan lingkani si ini yang boleh tum la bangso COVID-19 pena job lockdown pena job penangan lo Charlie asomar tum murui som se theglong no la so theglong ka sil tum KARBI lo Charlie asoma hin pen lo Charlie anat thu ke paprang kon je pha la bangso non ke chengsi lockdown pardet penon student atom phani si awareness lo student atom phani si repress bangso kecali ke machi hum thunang ko pencil itu bangso quiz competition nang ke bipon lo sidame penangan school to ke non tuar ni sidame itu long bang competition apa anin ke hang he so theglong lo non hum ko ra hini ba nang le lo jong si gong na ne school to no karjulong le to lam ulotante prabjin pen pinipina bangkong nang itu ma school ame nang chet hapun pen labang so second inter school quiz competition along anong e chepalong don je phansi litu KARBI lo Charlie asong hin ta tuning rilo rasela bang so ani maslin tu baji si pela pilutante prize distribution ceremony mata program tamen itu nong ek baji lo program tamen sorni baji si pela pilutante itu program deng kon piji rasela so program lo tamen itu quiz competition dan ki bi lo kusant kali lo hala bang so prize distribution a program mail ang sa tamil itu hexel atuma pha manpeng ali ke chupata do alang itu mahin tamil itu mapha log Charlie pen chenglok ele tum student atum ko som tom ken kam chijo nai ma lahaya putha tamil itu phana pathan pona na pamung pona kusitu hexel atum has tamil itu albi ke chupapon do lasi labang sorry lain tu KARBI Student Association Harahat Regional Committee ahawarang ang arlo ke doan school student dapat youth kaduk away tum sambil bang soar ni tu malong nang cerap nang cetudun fokus itu KARBI lo Charlie asong hin pen pini kechining rilo pening thipon lo dasila bang so arus bang ke nil tum normat ke domka higher secondary a professor or lecturer tu masih tu bang so arti bang ke encore pen chenglo quiz masters tamela tu mapasi asiat la tum masih abang sorni istamela le tum si
Labang so quiz long magalang ni tum si hender po. A question sa melang tum set po. Lasili tum labang so question ke set putha pagalang. District level la national level la international level state level la sarita level la general knowledge la class 6 to class 10 lang UPP manang itu la school lang ke do halahai a subject along a relevancy a question mo khata bang ko la mainly mangan itu la bang so a quiz competition of topic and bang ke mainly bang general knowledge kan sige ong la sela bang so kecepatan ni balik tu apor ke asli po la bang ke bajin ner kepe ceng ko ni ada pra hala bang so ni participate jo ke wana ni la bang ke passport ke pa kan so la pen la solo ko student tu ni school room lo bang ke bang noi la solo teacher itu ke wana ko la si kadu ka we student tu man setami tuning rilo labang sore nang itu nang prepare pamipen nang itu winner ke paman panje phansi tuning rilo nasi nang cepati nang kadu ke sistem karo Pinia Birta ke Lapuan se Kangton Poniklo, lagi bom tame LK News KARBI ANGLONG, Kardong.